Mfowethu nazi i-trend ke lapha ke umthandeni ke usevele ke waposta ke isithombe ke enonomcebo kozikoda ke lapha ke le ndaba ke ivela athi phuqube einkondleni zokuxhumana abantu abaningi ke abasangabazi nangabaza ke ukuthi umthandeni ke kungenzeka ke kule album afuna ukuyikhipha nje maduze ke uzobe khona ke unomcebo ke zikoda ke lapha ke mesikhuluma ngonomcebo sikhuluma ngentokazi ke eyacula no Master KG ke lapha ke bashaya ingoma ke yayinenkosi phakathi ke ethi Jerusalem ke okuyinamhlanje kwalokho ke ingoma ke eyagcina idlalwe ke amazwe ke onke ke omhlaba ke lapha ke nomthandeni ke usephinde ke walanda ke le ntokazi ke kuyona ke album yakhe ke azoyikhipha ke lapha ke nanka kamazwi ke umthandeni ke awabhalile ke lapha ke ekhasini la ke lapha ke uthe ke lapha ke SK ke King of Maskandi ke lapha ke wasebhathi nomcebe kozikode ke wathi ke international ke lady ke lapha ke wasethi ke ngezansi ke zaqala ke inkinga kusho umthandeni ke igcoka make elisha ke lapha ke ngaphansi ke kwekhasi lakhe ke lapha ke siyakhumbula abafowethu ke ukuthi ke nakwi Paris ke walanda intokazi esencane ke lapha ke enamandla ke a strong ke lapha ke sikhuluma ngolwandle onkulu ke lapha ke intokazi bafika bashana ingoma ke maqedane ke kwasukuma ke izwe lonke ke la eseke ingoma ke njengoba sibonile ke isha 22,000 millions viewers ke on YouTube ke lapha ke asazi ke ukuthi kule game ke iyozala nkomoni okunye ke abantu abakuveze kakhulu einkundleni zokuxhumana ke basola ukuthi umthandeni ke ongathi ke ubuhlakali bakhe ke anabo ke buyanda kakhulu ke kunaqala ke njengoba ke ekwazile ukubona ukuthi ukwazile ukushaya ihit ke yengoma ke ethandwa ngabantu ke waphinde ukwazi ukulandelisa ke ngenye intokazi ke athi kholwa ukuthi futhi ke izothandwa kakhulu ke ngabantu ke lentokazi njengoba ke yazwa kakhulu ke la eNingizimu Afrika sikhuluma ke ngayo ke unomcebo ke zikoda abantu abaningi ke bajabule kakhulu ke einkundleni zokuxhumana ke ikakhulukazi ke ama Red Nation ke lapha ke balokhu besho njalo bathi nje duyaza basho kuyena ke uManqele mina ke ngikuthatha ngikubeke kuniya njengoba khona awukubuke ke mbola semakhaya usuyabuya uyibuza ukuthi ke yini ke ebingahlanganisa ke umthandeni ke nonomcebo zikoda ke uma kungayona ke ingoma ngoba kuyacaca ukuthi ingoma ke ezophuma futhi nanenkulumo kwamthandeni ethi ke zaqala izinkulumo kucace bha ukuthi ke nomcebo zikoda ke uzobe khona ke kule album ke ezayo kodwa ke ungasho lwakho ke uvo khona la kwesiqiniseko SA Media ke siphinde ke hlangane nawe ke kwezinye ke engizokuphathela zona.